Ebusiamu mu akwaba mu watena Simba Coastal Television do degetania 514. Channel 54 you go TV do channel 22 you sent Edward ne sent gas on the guitar boxing. And you are bring Facebook here live na YouTube so live. Na don kore kasebo wo Coastal Television na wasa modere boso hu na you are bring nsama obidi ne mu akwetene benye. Yana maame Mata Annan oya counselor ode afutu ama Mente ne ketesia nya de suafa mpempe yale akatom na bo na wache won nsohwe wo oye BEC ne de se obane de wo fa secondary school a hwe modern ba ebo na futu school a eboko damara na finfi manto musuafo onabo edamu a okiripanyin ade ntotose da mana nanu yimpanfa wo finfi manto me de wopiasase na odeduambe ama yaka kwadwuma na finfimanto so yaka ho pa ampara ni nuanyampa vote buying oyo benadempo na secretary feche oboboa mo man Ghana kadmem kabi esipi ana akoni mana owura opanyin Kwame Anan Amoa eno onye for the Casford wonyina wa kwatie de bi onye kra nti se yanhwe ne ya mbibodo a yinye nyipa pompo na mosum oman Ghana onam sekenti ebusafu iyi na nsem bia okan na nwabere maderbosum wo oye donkro kasebo wo Coastal Television abofa wo sehinasen oni dise gift shop o se tade na chade damara na NPA National Petroleum Authority use gas de oya affordable yamfa asedan bisuma finger linking fast food and catering services no so oside de banapa na feel good pa ejubokwe ba sen ne wosoma asen mamete don kro kase bo mo de bra humi aba from kitikeku ASORBA KOFI ESSUMAN afi yanje ber na infa nchechirem no yamfa mbrao yana maame Mata Annan ye obia oye futufo meche counselor na wa bini ye nti wehu no pefe de wa abrabo na hyase bobo babudu baby ana be sha abrabo na asen mo hie pa oni school no nsodo de ewie oye basic na eleko secondary school a na ebekwa ekuhie no ho onola na edebekwa university Anampo Training College. Ono so say ankoye pye behwe no da abrabo no akọ school ni jan nti mo nkofo ba kan de wasted years they be inyilo bandam nti nyane maame Mata Annan onye jubu school moframa wo gwa ha ehuna atenase abonkomo ayentete mapada ama wona de akatom na bro na wo de hu bi yi si social na hyehyedo no so nya ka bandama ade korepe no hia mo hia inde ebohwe wa hoodena ewo impo abanda se wonche obofo kasa English language a ebotu ba kirew ana mathematics nkontebu botu ebu fefefe se de mendeme ina ankoda ano wo secondary school ebokwan nye de epire wo ho de ebokwa kan nkontebu ana mpo epire wo de ebokwa kan banka de ebokwa katana bank ana mpo be accountant de bi wabra wo mathematics nkontebu ondemun nti oda wankasa ehwe wa hoden ansa na ekutu school a eboko maame Mata Annan nsama ana bra onye maforma ye nchechira no nsantwafo yin bonkomo na nsama oyi pe no ebeyi Iti ye mo bino ya ko school bi wa ko basic school secondary school by 6 years but if you come ebi a all the juma so na mo kan no onambe course of pay was and I career now okay onye ni interest area dia obi is all in there na so fe ebi ane maame anane papa bi ana obi otene nche na force in there the man obi wa course all ye sisi ani mo dule ebi o go juma kwa de obi fi ego ko ma wo do so onye ntiti ni okay we gi me on the waka nti na dem ka se fa ka na be tu eye bia akoda mo ma ni ba ka ya chobo ba ba to bi ni obwa mo permanent mo was wanted to cut down
was the one thing you can't get. Maybe I got with me. Why? What was it? You know, about one call free education, teachers free, ex-teachers free, but I have one pay. Oh, yeah, it's free. It's not them sick now. About the same wall, no more call. Central to Patricia, who knows the year is by their guidance. Many now, and some of what will be when my not for secondary school, I saw I have a okay. Let's say, okay, you have a potential. No, but anything you have, no, yeah, on your coat. That's why I got this coming. A lot of money is wasted. Yeah. You can make a causing financial loss to the state. Not going to make a scenario education. Because very few education is secondary, technical, university. Then at the end of the day, a percentage of these people 1 year and 5 years. Another one about him, so I don't say the future. Say a child for attention. The wish is a trauma. I don't go school the second woman, how one of one ever come. Any Shana Afram on yet program of things in the personality. Now, really was not very bad on 1%. Into the family, where dressed. On a number of more party. This year, I'm not that than the because certificate is one of them person. Only then you go to the certificate or using our son, you know, was no question. We should know and know about that. Why and then not but so big Danny, them as born to 2 million yards, check them should be one of the 2 by the as a papa. They go for secondary school, they go for technical school, they go for university, they have professor, they go for you get interest in what you want to find. So you interest in your time. For first semester, now if you are busy, they now will fail because the woman are worried. The name is the girl was worried. We tell you, never mind for you. Why are for some fire of the family some level of education. The Sunday DHS was in the was there. Be able to make your son, but any say young girl the truth is that never only sent to go to school. It is out of council, you know, the family, but then professionals. Election and youth, they are all schools, they are all students. GES, Ministry of Education, one cadet to be able to have years to support normal order. But what do we do? It's all students, students, I'm a former every year will play this film about that down for live computers for so you're not so playing bomb from one that you were not doing. No, you're not going to Yana mami mata anan ono oye futufo ena odi da mensemina no odi tugwa ejibani yada obwa ma apomudin oye dwuma impo oban se omanu puntu na nakankwa ye ntumi yin ejiban mfemfim na ejiban nduayi na yeyi na bowie asasa ezigbo dua nduadon wodo ene sasudenti fimfimantom suafo onobu edamu a ochiripeyin ayene mpeyinfo akwa apamde bi se yebudu eduazo a ohiam asase na asase so sebiwa odi wonananom enti wafra fifimantom ahemfa wodeda omani na anu de wombre na wonhwe ko na obofodo binya asase dama na wo asase ne manu wodetum edua oye embe na abiade no hu fosupi usande abedwe ne lo siwan se eyida wonua wodi ye oye abie ana wodi ya ngwa botum da ya nkwan eyinkwan ni fima na be central na lan wodi hweja iya be central ni fima adwene owo mu no so wodi ya angwa enata adwene lan abie na lo siwan
yinya ngo ana ngo ebien wom se ngo ebien yenya adwongba ibinya oye ngo kokko enata iye ngo ebien fima yesen na ebono nankasa so yefa ebono no wadi ye oye ija unata udukoja ono ni na nachi no atwa abene wiem to abere foto ne mpapan ebotum de koja habana nkisa so afomfa mpapan ho butum asensen wa da ye mena eda pre wo fie ono so basene kwa abia kro na to abia ne to na wo maninde bende basa twitwa mpapan na afi ho na fadua wowom na wo iwia fa galon anakese chance fesase inso obifi oye abirim baban aba insu dokodoko ono na ofo de sefufu adeko na atu na nyensefufu afimen fensefufu no fesigel na fa de katado abai ole nchankra ene enyansa dokodoko a ne mo hyehyehyw na ne mo hywri nya na chin ebo wien na kire enya apeteshi wo oye abenum na ta abenum faso de ppp ni na na chin no yensefu no fifim na abenala odawon abedwena odawon oropotawon a wo fera abedumen abe a chakra nebe ne basa bunu we fifiri mire mekire epo butum etu da bonkona ne nwuda mpa abere won fason odoso abiakuru ya no fason ebi ya somanwe wa bra ensufifu no fem anede inyensefu ebi ya somanwe wom abere no fason ede asomanwe atonchanan anye kura ebi ya akokon enata abene wu na wa poto kra de yehwe ye nukra no po ebi ya akokon woma wa dola akokon soko ta abere faso doso sa abere faso doso a na odo wunya asase no wudu embe dembre ye benya wo faso no bi idedi djuma wo oye finfirmanto ma ha nti finfirmanto musuafo onobu eduamu a okire panyin afra na nanom na onwo abonkomode wo ma asase kwan na mfendu embe na adwumedi na asem na finfirmanto a ye womi kwanchefo panyin na oda na nanom wonaten meche president odefo amwakwa buedu a otodude basa na so olicheme de ye asampopo de wabedemi ampa ya asampopo dodo na se ibudu abeda enchira foso de pi abia ibi ya factory ma eda bayango abia ibi ya factory ma eda baya peteshi abia ibi ya factory ma eda baya adwongo abia ibi ya factory ma tede ndeme pi na ibi yinu abia ho na odefo amwakwa buedu ne nsama oka djumedi nasen ibi Ulusu galamse hier bati si ça n'a pas eu de c'est pour so be mai o para no be chance mo na notice o ma 21 days na ne sa ka notice na 21 days to why it's a big issue national chiefs for galamse one pen na na one wa I dey so galamse ya mo pefe se anano ye can't grant of license mo paswa se na na fruit se ma ti so be mo as a brother say my lawyer says I should not come in biara de wa e ma na na tu se o be force se o be he na na ya bu de ra se Chieftaincy Act section 63 there e ma in share se na na fa ASORBA e se aban office na also na ya ra de na de wa aban si o so the state independence they have government to be known as competitors. It's a year between in the Nanano and it's a year between. Young na ye omani ebi na ye in the say in the company with a vision. Say Sam in here say you call on ya ko be say yakasa ya there because red gold when you take the chair of Central Reserve of Chiefs the end of the year meeting Finance Minister Otu of the Mawoni Yakasa and SG2 the 92 say even one friend and
MMDCES yɛmmɔ yɛntɛnɛhwɛ ɛfɛkɛfa so a saa de bɛdi yɛbɛtumi da yɛ ofifimento na ɛdukyɛn no yɛduana akɔ nanam deɛ na ayɛ karo fatamfo ne akratofoɔ ɛdɔmɔ ne ahwɛ ma yɛbɛtumi ayɛ na saa fodɛti yɛna ahwɛ na ɛdi mu na afoa yɛdɔ wɔ ofifimento wɔdekwade ndamase yusuf sɛ magya ato Odefo amoakwa abuedu a otodo ebasa kase wieyin ne finfimanto be che sentiri pɔte a opede wagya asase ne wuduambien usanam faso wunya na abia hon oye ppp onobo eduamo ochiripe ne so no sama okani bi opede afi another bria yomi abedua obeza obama adwuma na man no susuka no obenya de yedin sase na yedidi dwuma otedam abani ntum de obaya na obafa asase another obaya na anyị na nanụ mbaka sa wabra wonka asase no ase ntinde dwumedi ye oye officer owo lands commissioner oye land bank secretariat bank asase na bank was away na wahwehwe asase tam a woye de dwuma ye ne izo no senti protein de able to yedua mbe ya befu a oboboa mama ni sikasem onye mmebu no wetu mo ye dwuma ye na da minti na kwaye osrafu yi ne je omampe na yi ne nanu wo finfimanto me mama nananum asutu na we be hiem kankan nananum a won sase no nhwema chere wo ye abefu wo be yi na me yin ahia na eku a wodi dam dwumedina no no wo yin be dinkita na wa ache wo za nananum wo che fon wo mu za nananum ye won fomboa ma aban so do botuma ye dem obeya oboboa ma ngejin DUAKOR mepi ebo de aban na adwuma bi rekokodo a eboko na akoya asasesem ana de ankwankuru we adwuma bi mpoboko na akoya asasesem ebi ho a asase no ho de mom ahyese no anamontu no se amfa nanan ma nka ho a obudo ewie no na onkoye ma nti yedi kan yedi wa ka ho so how bi ho obobo me yi dem obeya aban ni sike biara de behim ana nanan so won sasa wo so de behim no oboboa mampuntu aboman Ghana asase bia ownership no nsunsune wom obi mo abusanfoza bi ho de gwa ho obi ho a ohini biza na ne kekeka ho ye lawyer fa obechechiro mu asase bia kwan a obi fado nya asase ono ntina ye de nanano be to ye de nara ohini bi ho no nya asase ko asase bi de no krom ono nti oyim ho asema baka chansa na wachi enu wuro mpom yetu yakọ ono echi no ye mananano bo ehuza aban pedo be na wo so wetu wetu nche mebu na wo be ye adwuma na apo mebu na obe yejuma na mpo wo nananum wo kom onti se yenyuma ka se wie na nan so kono so asem dede bi aba na mebu ye beso de awbiala we woje kodjuwo mun onche bi abeta asempa eminti hwabra boye kwapita ma de mebu no bodu no wutu etuma ebi ono nti asase mo na oye wo de yense baka ho ebe ye mebu yenyuma ye ma abani hihye obodu fem ho ma edom no wata atinti na de kunu wuranom no asase no wuranom no yedmo beshase yenwe de nketa na wo kana hectares ma odoso bebre say 100,000 hectares amre 100,000 hectares na wo hwe no yen finfimanto mo ko ife be bia amna hwehwem no ko na western region so wo so wo ka ho nti wo hwehwe be bia wududu wo bia abayi nkoteza ono asase wo bia abai baje na onye edom na bom na wayi dimeja hotide sa yako nsamfufuruma oman Ghana bra yiye kebmem kabi ana yiye fawudi ma yede oye kebmem kabi yitu tare shase ona da sa epependi ana epegyina bew epira boso oman na oda yeto wodaba na kokobeti ni cheda mpa yepe wasam mbo ebutuma ye bra na beye na dama bato no sunsuado ekowie de inde ansana kwabran benya omampai na di ana obeye assembly member ana mpo obeye mbehye begwen ana so mpo obeye party ne gomtren party ne chechirofo ana obenya kwanda orosoma manye kubi oman Ghana kire ya ato no daba na abatu ekwawie de sendei epede woto wo daba na se sika nyunwa no waka yedwe
so what so nyi sika da ano try kra da bo kwa kapede won to wo da ba eyi akama da nu abato NDC amanyeku woto we wo oya ayewasu east apenyu abohwe motor blender second koshenu moko tele nebepi ena wacha yin wase eyi akama dodona kasetie de se yakoto aba oyeden ye ena yeji achadi ana poeja demidan san yakoto aba ana jenje bela batu nusunsuandum pepe da wedui oman Ghana ya brodamaden na nye de yati da misika sam edebe hihye nti nyimpe fe de se yakoto aba na yeto aba ye yempeyimfa no ho mba asam onya ba ye kaji biska san yato aba ena onye de bi so o mehinsika san yato aba ena ta ya adwen hene yansan na la na ye tonen ye da mo de hyebraba otedem iyi wo fan vote buying asabi ti Coastal Television telefon anada na nyanyi abenfa wa bin wodam oye vote buying nim opey kwami anan amwa ono oye social activist wonyato ya akwa no na owo Church of Christ asoro na odirimu akotere pa yayi papa de bonko boju tum na shepo eyadama na aton wadwene wonyansan de ta yakampa na tansam fatempo da wo abanpo etobi na so yakana yakan wode ba na je no ayeden ana de nyodere mo na ofere wo de mama wode ba ku ha na wode so a wajirubu ha owura kwami anan amwa nsama oken ibi no bontofa manje kura usana da man holka da je na manto man isa nyenyi mpakor wo ye bien ane baasa nti sameje na manto amawa mama to ama no yedanale ogbowin nti kuru boboka ekuru nyamfa so na mreje menkafa ma hwanyi panyin je mesemenje ihe nyina ye adwere pokoro de mama mbotom nti fowusika na so wode mo biara na so bia sina adwene pide ma omani ni yeye nti yanje a ode baba awanje bi bajo Ghana ne esi yenyim me yare ma de ne cha otida ma yehu yala institution yala ore kan wasemi obi botum abatena ha mala papa bi bekurum ha osina adwene pide ori dini no kwwa ye adwuma nso du baby no wotu mishana ho bede na bede ne ediye na no kaka ho sawo mpeda ma be chan do obi akaji no nechi no waye abede ne table bi na confusion na da masofu bi kan no metu won fa na se wan ya ye nyina de ho baji onya so nti da america nchonyi da inyala wajire mahena yaji mpom waye wando de yajire kama hon amu hu de we are now descend nti wontum mfa hena adwene njagor na da meke awa bagino owa wo ho na owa kwame anan amwa kase wieyin opeyina ono so oka NDC amanye kunu kasamafo wo oyefinfi mantoba ha edina do na the frying for the Casford ono so bonchirme de so ye ya enche ayewaso Easter sesale ewon sababe de janpo nche won ba no kra mfi abatum usana da waye oye ngwase kra na yina awusua usefi MPP amanyeku wo MPP amanyeku na wode dem vote ban wode aba man na NDC foso we kusua nche ode de na de sede de sempenfu bayada nche NDC amanyeku no won ba no mfemfi oye abatu bi ala obokoro wo ayewaso is abatum posodo nti na so we de pete na pampen de Jumeda okodo ndi omo no nsam fate de bibi otedem okodo ntono so oketia de dem vote buying mfosu biala enyu wo cast for no so nsaba oken ibi to vote buying engine na ogina awo a refhen retain wodo ogina awo wodo ogina politicians wodo se yenya ye so ya kaseti a biom sanka yakoto amba na mjisika browa nkari jisika nwa na ekona atu etiama okodo afeko ebene basa obosun yansa
nti mpɛn bia ya kɔto amano bi bɛka da jekali jimote dikivovari gari ekwana jessica na tutia no bon na next no one then bon da can Japan solution my bako me genders or sana collections bi ma because solution wa bako nti ye kodi ya ye politicians ya kira won nyansa e bia sembre pom bene yankasa ye ba fadam kwani du ya kira won nyansa me fida no so obobo Sofa oshe kwantempon onye adensewu samodo ebupemu oye fifi manto ma rehwede ejuma horowa abanda da otwem de ma contrage wo eye henompa no mechesi defense no de bejumede a otem no bokodo na waboa ma adofo adehya wotetempa no nyina wenya ahomeka na wasetena so akoye da ma hon enti da wo fan second phase no ore ba bohwede dedo na wo ye no poteda na foforo so a wodere baka ho na abra awdu nyanompa no bitire anomabo umowure ekwan igwai amanfor edna na onye abekamun obonan yiwa na yinsoa ifi iwura ajempa no nya afa na kwanchefu peina oda metewo suafa oda asoyiya no oye owura Kenneth Gabet eje nsamchafo nkomo onyo twetwe no za okene bi ye babesa ebehye enyuma yefa ensua yi epunsiona yiri efa ekwan mane affect nipa omo etetete around no nti ebehye project ba ko a Cape Coast phase 2 sea defense project they are protecting omo Timori near DUAKOR ne another community. So they be nsuo no enyiri emfa wo. Adwuma no ye started no 2024 September. Na me ba be share ye no said the adwuma no ekoyi. The broni be can say timeline ye dey ato adwuma no omo ye adwuma no emuso san hyehyɛ ne so pepepe. The be no many aso ebeko so ani ejumafo na kasa se de o ma start no omonko so enya ni sa se de be ya nhyehyɛ da ho ayeso o mo hwɛ edi wie no betimi awie no pepepe amai na amanfo a o mo pray because of this particular issue no o mo embre bio enti bibi e koso e kama na ministry no so better ejumafo na amoma yene amanfo kasa they didn't really say it but said they na enim no pompefi enti eden ya ebe no apie but contractors no so said ye be bia no mo be clear hono aye hono fine but question ya we be say so ebe so na ye de atu amanfo for say sa efini ne ma wo mutubu nsuo mo no said the nsuo no MPF no then the nsuo MPF na ye nipa de MPF enti no almost so try as much as possible say omo be jai eniama omo tu ebu nsuo because omo tu komu a ebe sa aba wo mo a wo so afa ebe wi afa na omo be so aba ebe sa aban say aban enye yi ensa me prapra maye ni ho enya aban na se bio otugu mu ye ya na ye enti no aban na ebu ayen ya ye so yen try say ye be bo ayen idea local government minister and the district assemblies to one or more ashe de ye said ye be asane ba we nyina you be see the point to mo ye na so mo ati enka omunyai because enya de a obeboa wo mo na aboa ye nyina mo nwe wo mo kwa mo nwe omunya no mo maka mo nwe yoba mai mo ne ga na mai nyina no mo fa wo mo a pese mi nkuminya ne ma bi enye ne ma ebeku etia obia na kwanchafu peina oda contractor oliye ejumana no mechega na Geological Authority CEO Dr. Sylvester Dakun ono se nsem to go chemu de ejumana de walubu ejuma odasum amagana nti ahodin mele odo wodi hyem na mbere 10 mele odo woye na ejumana wie pe ne de woye pa Dr. Sylvester
no so no nsam ne bi. And your friend Dr. Sylvester Dako, many acting CEO of Ghana Hydro Authority, Ghana Hydrological Authority. You see defense here, you know, you do actually senior at various places. See defense into eliminate them your vetment in your head. Now, Oko in Cape Coast, your friend there, phase 1. Also, I do our revetment and our friend there, Grimes. Oko, baby of friend ANOMABO. Also, I do our it's me now, Oko D. Yats more working na wherever can there, when you are na working na this called I don't know, I have found. Na so far no nkita hudino akọ enim kakra na edidi de ebo tu enya solution a wo pede ma on no marketing biti bi wo ha ai de yankasa ye a or the coastal erosion obo mbeka de coastal erosion any coastal flooding oba ebi de we de nkofo boni okade o rain sand winning a problem because yeah structure say yeah grounds yeah them be ya sand and I say ahia no obumbeka de oba accrue and I say oba accumulate na it me reclaim land na epono or then off no but me hu there you know nkofo and I say nipa bi what the tracks what they for ahia if you are building construction which is not lawful. You know, them you mean omwa ama media age no onkodi. Ye kwa we don kro kasabo no wo oye Coastal Television ye ne djubede sunkwa ye de abobade meche Community Connect na Community Connect depende baby ayeko CCC na nako yebonsa to Japort na okisi KAKOMDO electoral area na ye KAKOMDO ye twenufanyina KAKOMDO kro ni ye kro wa ohye ogwa Tarisa Council ase na KAKOMDO hen one na kofebo a otodo anan na kofebo otodo anan one KAKOMDO hen na so no ye jasen dema ogwa Tarisa Council na mpanyifu de ekokroba bisa mankwa na ono odene man amparapari no yampa yakwa KAKOMDO ahimfie jasen na ahimfie na opeyina oye chochofo osha akwana abaso odema oye KAKOMDO ahimfie metre administrator yayine bonko ne bisa nde KAKOMDO kona mpo oye de na KAKOMDO abobadi abakosam kakra na futu kakra opeyini de mahin yehwebi ndo mezi nke boni sira so kure ende ya ba oye KAKOMDO Coastal TV Community Connect ya ba kansa oye KAKOMDO nti yeye nananum ko twonkomo na ya abohono nkae de ya mabo oye ifida anaponu nsia dukọ oye ya abedebien yebaba na yimpenfu ababo twonkomo mpenfu si amanza amemma wonto na asenti ye ntumi yemba hatra sabi na fie ntumi yenda sanne KAKOMDO hin na kofiebu oda annan oye just hin wo oye ogwa tradition area so onyin paketu a yebaba ha na ebebu twom na fie tumi yakọ so wora ikona himfie nti bebe wonyu tweye na himfie oye just hin of ogwa tradition area na kofiebu otoda annan mechiri ye pusuban awokuma wusi kro pusuban nyim na omoti pusuban ne chirin iwo another bibi aka into nkache pusuban wusi do oye shape se ti bakura shape no ba enuze yamabo efira ya batena asa ya ba mazi na fie tum na abonkomo nti ya hwa oye pusuban ya otumo sehi da maso na oye shape so wechi da na wo shape nti ya bakwa akohwe za se ti bakura ofran oye shape no na shape no so za otumo oye ozama oye KAKOMDO community abra na kofebu atoda annan otumo otegodo nti yekọ oye na himfie na fie na akọtwetwe oye nkomo na fie tumi ye hunu de
ana anamma yetum yitu no obaja tum de yamabo afida eba abakanse obaja wa wetu na fi yin ayempemfi etum na ezunkum nti na KOFI egbo a otodan na ahemfie na yaba abakansa pefo yin ho botwenkomo na fi yetum yehu za otum no orko na za otum no arba nti yamina dom yaba abakansa wo oya opeyin ne chena yin botwetwe oyenkomo opeyin mejizira na register wo ye fie ha nti yin botwenkomo na hunde abaje hin yumatum na bibiara so etum na awia peye ana nti opeyin yepasa woncha kra yo ya mo atase meje so nji ahenwa mo pacho apom yeze so opeyin yamabu ifide yara wo hime yimi yara anaponu nsia odoko ya bidu ebien Coastal TV Community Connect ye baba tena KAKOMDO kroma ha nya ahemfu yin mpanyimfo ituma atwenkomo na ya hwekro esinta awom na za no so owo hime yimi bitunu ya abohobe ansa no then aji hawa wetu anende iboko asa Nigeria yo mankuma sampa an oyana motupa anna Coastal TV wotu na wati say echuke mumpo na ba tada ayewo anti won so won pede wo bobu na nanuma wo kakunu no onyi ikrowura obobu ni ntia no ode wode dam kasa ote dam wode boboto na nanum no onyi krowura no anti no megina na no KOFI bo to dan nan nanenum no onyi na nanum monanem yi wakaye agwenyi bakade emergency na majonwan awa wetu sintinde gwimana awol bebedinu obobua KAKOMDO man enemponu nyugwa nemposi mpaso dunyinara obobua wan na enyimnyama obaba nso wa KAKOMDO man so wanze enti dema shase makanu megene no KOFI bo otodanan no ina pampo ina nanum nya wanem na majonwan awa wetu wodi mudumejeno wazabado manu sidam na no wanu sidam za na no mpemfosi zibiara wuzin anenta atama memporma from obia wonizin wuzin angsa zidan na uzi biusun yede yo ayi amete from Samuel Ejil ana me fie yin so bebe monyiman anto Ejil na motin ami aha muwe ami na mohwe nana ntutu biara opande ni bibia no ami na mohwado nti me yanu administrator opande yeka nisi kasam na no kaka hu na ma bibia dem woda be yedi botu ye no ami na nana woda chamenta wa aha na yimfia de ayi abinya no ha dama kisa wada babo sheni se obe na sa himfie no watuma wontumuntu lam anamano nti amede ma mejil wa hanu ebeda oya administrators papa da wotu no ogya wa wetu nti say you oya nenne KOFI bu a otoda annan na ahemfie wo ya KAKOMDO na KOFI bu otoda annan na so jasin wo gwa tradition ye tochero odimu no ya yimpa kasoso papa na da biara yibona na abado sende akwana obaforo yin wazingita hompon oya shonko o hyiawara akacha my brother na mto nka akere de ne ahokeka odobajiwa wa wotu ahokeka no rompo sabi onfa hindi no ho no ho no bi clinical medicine no na obodo na yema ko me hundam na zamba pi nya no wo oye gwa mensil mahane bia odinu dwuma bia se ebonu na KOFI bo otodo annan KAKOMDO hin ogwa tradition ye oye jase hin a obiara nyim nti ijedema kwendo ye bompa shonko etuma oya nana na ne panyifo da wotum aboa na oba ebir kuma ba bi nsampi na etuma esikroma nsampa na etuma esikroma da na mutum maka na mo se panyifo se sabi idira himfi nti sabi e beka adekwanta parwo nkwa menem hi amotum sa adecha inde du biara yiho bi na chenka fa na mbia bi wona na awe ndam na amotum asa nti yamagbo efida ze ebeba abetena ase na nananum wa mahina bakosam KAKOMDO senti bakto of KAKOMDO na ukajasi hino ya hona yanwu kro biara pusubon koku no osim
na kakomdo ze we bien ni ya gbefo no pusuban mete so fa na ship no to daba na ametu ya babofo bi nti kakomdo abakwa sameze aneza no bi baka che so edutum misiri se o ma bi na abdala manisi eti yenye assembly member ohwe kakomdo electoral area na so bonko obi sende ana wansi otidan olonye security otidan onye no nya ebna de party na assembly member ewo kakomdo ele ya fon yinte nsema okay ni bi ka de beji ko sachi ya wawachi nti ya aba asem na ka kire o asebe ka chanwan de ye bompe de nyame obotun supede gude ma wakan de na ifida hin na tinkuma Coastal TV waba ka kakomdo man no ho na ya hweku kakomdo ne yedi nkomo na ya hwe kakomdo num kuntu suma nyame de yemba alright yen hwe kakomdo se bobon person no do community ahro ho bia no ana the way area here's na okan ya kakomdo ye wo krodo ho okay ye wo nato ho okay na ye wo kakomdo na nkesa ngasa na ye ono ye kakomdo yan me electoral area ndaba na oti abi asere bi se de ye hwe afo sanitation oyen sisi ihun da kakomdo ano jonye yen sanitation ono nya dimpa abra na mfemba enimpo na yel kan wasam menye unit committee ya kan wasam there in fact yan sanitation ni yen ba yegudo yare hwe me yebotumi aye biara yegudo na yare hwe na yaye yen hwe oyen hono bambo so wo ha ye ka bamba nkane ka ho the man so no physical nzamanzama police fo uda trench wo ha security so tere wo kakomdo security yebotumi akade oyesu onye na nkanye samno so aye nyame na aduma last year yan honorable MP honorable Kwamna Minta ye friend raga omen nkanye oye but ne ye kala eja yibisu bebiwa nje be federal sisi so far so good yan bambo samno onyesu bad ye gudu ye hwe ne ya hwe mo aye ye hwe kakomdo you were secondary school ha you were basic school so ha na mafuma wo hanu no hunu school ko hwana mo tutere wo school kwa ne kwana monituni ya secondary school ni ya bakodo ye but ya fun JHS na primary ni in fact on mafama one day moon like abufaba betina bo na wabu baby sana like onya san yan kan kiro we by ma me so adaba de ba ne ndai nti on nya adza menyim committee for yel pre na yin na nanom na ne kofi bu waje de ma de ne da tuna kuma de obhwe ka kum de ba manenere ye biara o de konsu no gu basket. Alright, yen you were once guys on your high school wo ha man na zeme pinya wo fim bem bia kase wo tumba kakomdo or your basic school in your chafan wo dem school man not ele nche ebe nya chafa na kofi ebu obeda me ya na obeye hini na kofi ebu otoda na be hini o ya do de na akumo de there ono wa banene o the slogan bi be there yeleji yazi ye there oleji school na for but o ye there nche yan la timimifu no wona wo krum na secondary school ni si wona nche ye nya chafa bi wom nche ono ya de na le pre there enyimenyim ya ye botum na ya ye bibi na mafama no so wo ha so wetum enye wesiri ges kwa no wa akọ nche ya do de na akumo de opedo ye yen hwe kakomdo akwan yen hu na oya black road akro wo ha papa nti hena akwan ni ye anare wo ho oh ya kwan ne ji ya ba fan there about 70% ze oye but keken kokure bi no yen kakomdo negativity ahoro tumere bo maframa wondan tam hu school samotum na aba na mon na oye assembly member ika himfo a youth okroma yetu anamone bebre yele bo hwede dem afi yele na mabotutu dem moframa nen won pei wa bo eti sara semi wa hyambre de moframa wo bo nan a on de hu afre bia wa ba no manana MC honorable George justice attack yede mbre na ba agazete wo de ba ye adwuma nti yele hwe dem assembly bu twa na mo nan so ye implement ade no wo yeku no yen hwe da wonkete hu sei kwese boys communication with oil manfi okoye another interview honestly onkoye sinto kakro ma yentumi nhia na yenyun ntim komoda nche oye da asemi meme yedzini ba ya hwe na disie nyame ya adoma ya ye ne yi nti abedin ta nkete huzun ontumo nkoye akwa asam na mabo hona mende anada yen manfi ntumi nhia yenya manfo ntumi nhia sentinizi aye adwuma sam na nyipa da afa ha kamode hye ne da afa but ya hwe da afizi but aye unit committee nyi cruise ono na nafi ne ono ya ade we da ma de no because no community radio ninti eyotumi amanfo di nkita ho behen aba futina za ma manfi da sisi yotumi kwene min kanka hen sanitation otumi yen
yɛtumi yɛ ayɛ ne yie na efi yɛtumi yɛ akɔ ne yie ɛyà na natina community radio no do adaba otufo de yɛmfa yɛ bɔɔlo no ngu yie nti masoma srɛ mama nkakomdofo de mesrɛ me de nyame srɛ gata no wanyɛ de yɛmfa wuram gum gata no nsu na ɔde yɛzu gum but ɛbɛhwɛ kakomdo gata no nyinara ɛhwɛ yɛkyiri mpa ɔnyɛ korara nti masrɛ de mesrɛ hɛn yɛwura samen yɛnhwɛ ne yɛnyɛ ne yie afi yo ebusiafo na brema man kwan ma yɛde donkro kasebon edebesi na yɛ kan fa mo nda yame yadom a fido rebe ya yɛrekɔ kakomodo enti ma onoba asem America ne ketawudi wɔ community no ɔlɔyɛ once to that ɔlɔyɛ bambo security or to that ɔlɔyɛ ne yɛ na assembly member ba the partinale yɛ me pefe de be hia wɔ kakomodo fido rebe na yɛdi da mo nkɔmɔ no ma akoye momfa seda so nkomo fa ma edwumukɔ we so ina sendi sell gift shop also tade na charge finger and fast food and catering services and NPA National Petroleum Authority use gas edwumukɔ yi wona dawo ma and we so masema mo de donko kesebo mo de bra honda seda so nko onkoma oye eja flip Uncle Filippo and Uncle Ben so umbo na edwuma wona dawo ma wahyehyɛ no me na afɛfɛfɛ pimpia na ndama akoye mama de don kwekase bom da bra humi aba from kitikeku ASORBA KOFI ESSUMAN mo hu ina mo na hwa ahenewa abra enyado oyinda no ye wo no kyena